S krčenjem RTV prispevka izgubljamo predvsem nacionalni interes in pa občutek za domoljubje. €1 in meno di bolletta RTV mensile, io come musicista vi chiedo di aggiungere questo euro per avere più musica. Grazie. Da bi kar najbolje predstavili filme in goste, ki jih pripeljemo vsako leto na Kino Otok, potrebujemo kakovosten medijski eter. Come un albero anche la nostra realtà è alimentata da radici diverse che riescono a collegare ma soprattutto a rafforzare entità linguistiche e culturali del nostro territorio. Oggi più che mai c'è bisogno di questo. Non permettete che ciò finisca. Televizija Koper je edina slovenska televizija, ki že 15 let mesečno pripravlja redne oddaje o morju. Pomislite, kaj bi vi vedeli o morju, če nas ne bi bilo več. Brez podpore radia in televizije moje vinske zgodbe ne bi prišle do vas. Ponosen sem na svoje delo, ker mi omogoča razkrivanje gospodarskih, političnih in družbenih anomalij. Kot gasilcu mi veliko pomeni to, da radiotelevizija Koper korektno in hitro poroča o vseh intervencijah in naravnih nesrečah in s tem obvešča tudi občane in nam pri delu pomaga. Ne predstavljam si, kako biti neodvisen, če si neobveščen. En novinar ne stane toliko, kolikor stanejo grabežljivost, utaje, okoriščanje, zlorabe, korupcija in podkupljivost enega direktorja. Il grande dubbio arriva adesso e si chiama riduzione del canone. Aiutateci a tenere viva la nostra voce. Najprej, in to povem v imenu vseh Primorcev, Primorci imamo izjemno radi šport. Se po našem javnem zavodu prekleto dobro zavedamo, da brez informacije ni razvoja. Bi si upala matična domovina Slovenija zapreti usta zamejskim oddajam v slovenskem jeziku na televiziji Koper? Thank you.